Dva дівчата зо школи іконопису Божий дар з Львова мають приз до Нового Саду od 6 по 19 juni, že by všetkým zainteresovaným ukázali túto schopnosť. Dohľadom, že тот матеріал кошта і тоті дівчата, що прийдуть сручно да науча людзох да пишу ікони, placiše 150 еври. Međutim, poneže tu ľudzom bar zveljo, ja hvarela, že či možu da zmenšati cenu, kelju možu najmenje da hledaju za materijal. Tam ih hvareli, že može po 100 evri po osobi, da še toti, co budu u školi da placa. S tim, že bi sme trebali im zmeštenje da prešpija dagdze u Novim Sadze. Ja apelujem, kad može da ih prime. Keď dahto príjme toti dva dівчата zo Lvova i obezpeči im zmescenje od 5. po 20. juni, škola mesto 150 bude koštat 100 evra po osobi. Všetci zainteresovani za školu ikonopisu i toti kotri žadaju prijat toti dva dівчата najše javja Heleni Babić na čísla telefonoch 021 6350 580 lebo 064 65 21 262. Javit će treba do konca aprila.